Dear Mr. Lonely. Kunani mama, kayat na mati umay agyan diti bagyo. Kayat na kanu mati umay makipagnaad kanya. Tapno saan laang akadagiti kakabsat ko ang makipagnaanaad. Katuna. Pampanunutat nga roti agbirok iti pagsarikak no umay ni mama. Iti kasta, ison ti pagawawirak. Apag iso. Agbirbirok da iti servidora, ijay karinderya pagtrab-trabahwak. Ijay kan nga agaplay no kayat mo. Tamno saan ka na marigatan nga agbirok pay. Sige man nga rod. Taiso pa di masapulak. Nagrigat mo't ngamin nga agab-abang. Saad dapay kaninanang mo ti inauna nga anak ta o papawitan ta. Saan mo't ngamin akayat ni nanang mo nga laon ta ditoy. Anya nga rod nga ay. Agsangit mo't ninanang, numayadayo kan kuana ni Rico. Kasano, kat ninanang tinangpadakal kan kuana. Dayta nga rod kat. Baybay akon. Tamok mat nga ado ti sakripisyo ni nanang iti dayjay nga anak ta. Isun tinangaw awer sipud maladaga. Nagtrabaho mat gayam dito ni Daisy. Asino iti mga awer iti anak yo? Nagpabagyo ti inana, kat iso na ti mga awir iti anak mi. Di kasano itan? Saan kan ama kainom, numalpas ti trabaho, tadamot tin gwardya. Anya saan? Saan nakaparparitan nga uminom? Sigud mat nga wan ibagbagan ha, no kasta nga ginumak. Ay kat nasayaat nga rod, tapalpalubusan na kanibagat mo. No kasta, mabalin tayo nga rod ti uminom, minton madamdama. Saan pa'y mat nga ita, pare? Ha? Kasangsang patlaw na ti katugangak. Kasla madimat, no makita na nabarta ka nga agawid. Ket kasangsang pat na. Ay kat, iso ti ko nam. Agpalakas ka pa hilaing nga rod, kini katugangam. Talaga na mas gayam ti panagluto, Mark. Narwama kong ngagluto, mama. Manumat na natawan kong aglutluto. Kan day tabulalo, ti specialty mi ije karinderya paglutlutuak. Iso nga rod dayta ti ilukluk magko mama. Tinaimas aluto ti asawak. Ngam saan mat anasaya at ti sobra anataba, anak ko. Agdayat ka kiti. Tamay mayat akitaan ti babae a sexy. Ngam tay nataba. Ayos lang kanya, nga oray nataba ti asawak, mama. Ngam mas healthy mat laang ti sexy. Isungag pakutong ka. Manon nga daw saan tayo ngayon minom? Kaano nga iti plano ang panaginom tayo? Mabalin tamot sigurong ti aginom. Uray siya, makininum ako. Sigurado ka asan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta agpakadaak. Ibagak tulatan nga umuna nga agawid. Kat, anya nga itilutuan ta, pulutan tayo, inton madamdama. Tay sigud apulutan ta. Okay, mayat nga rod. Ay, mabidlang Hmm. Awagak pa'y ninanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo ditan? Nasayaan kami mo't anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayo mo't tan? Nasayaat kami met, nanang. Awang gayam. Adda dito iti ina ni Daisy. Isu ti agaw awir iti may kadwang anak mi. Isu ang makatrabaho manan ni Daisy. Ay kat nasayaan nga ron ano kasta. Ay, sapay kumata ikatamon ti panagin inom mo. Kababain mo't iti katugangam no makita na kang agbarbartak. Nanang, amuyo met. Asaan ko ama ikat ti panagin inom ko? Ay, sursurwam nga ikatan anak ko. Awang gayam. Nagpauitak manan iti kwartayo. Ay, kat agyaman na karon no kasta anak ko. Ay, niriko nga nanang. Mabalin ka di akasarita ka. Ay, mabiit laang. Taitod ko kuan ato'y cellphone. Hello, Tatang. Kumusta ka, anak? Ayos lang, Tatang. Kumusta mo't nga iti panagadal mo? Kas iti sigod, nangatulat ta dagiti grado. Nasayaat nga ron no kasta. Kano kayo manen nga gawid dito'y kadaading ko? Mailiwa kon kiniading ko. Sige. Ibagak to kan ninanang mo. Tagawid kami. Uraik ti panagawid yo, Wen. Sige pa nga rod. Bye.
Umunakan nga gawid Aginom kami pa'y kan ni Pari John. Alam to'y nabati asweldo. Nagpawita kon kaninana. Ay, ipagarup ko no saan kan nga aginom. Tamanipod simbangpat ni mama. Kat saan ka na naginom? Nga po tamapahinak laeng. Ngam talaga asaan kon amalabdan. Makain inuma ka talaga. Iso pangasim Umunakan. Aginom kami pa'y. Sige nga, Rod. Basta di ka unay agpakarabi Kat adapay trabaho tayo intun bigat. Un ka di. Di nakpakadanagan. Amok ter aramidak. Alan bakit? Abaya di mo kaya ti agpaarakop kanya ka. Anya ka matan, Mark. Makaturturog akon. Intun bigat tulitan. Apay ka di akasta ka. Siguro, addan sa baliman niya. Ay, saan ka kadi amabaintan ni mama? Amang numangag na ka. Awan bibiyang ko, ore mangag na. Dayta ka timadikan ka numabartag ka. Saan ka makauawat? May manugot ka kumao, dinalpas. Saan nakapilitan no saan ko akayat? Nabanugak, kat kayat ko ti maturog, kayat ko ti aginana. Salbag giti ti kasoy. Ala, agkape ka. Tapno maikat ti hangover mo. Agyaman nak, mama. Agininom ka kayam. Maditi kasta abisyo. Malaksid ang madadaal ti salunat mo. Ibusin na pa'y ti kwartam. Isuntumatan ti pagapaan nyo iti asawam. Mama, palubusan nakmat ni Daisy nga ginom. Nabayagan nga gininumak. Katjakon kabaalan aliklikan. Taisukat nga ro ti agas ti bannog ko. Awan na saya at aturungan ti tao akasta ti panagrasrason na. Awan dudurasan ti biag ti tao amang nginom. Mama, saan kami paimot anagbisin ka ni Daisy? Saan ko paimot abinisin ti anak yo? Kat, mapna kalatan iti kasta klase ti panagbiag. Agab-abang kayo. Mang panunot kakitde iti pagdurasan ti pamilyam. Saan kat nga arak ti pagalistuam. Masurunak iti katugangak pare. Prinangkanak iti agsapa. Anya timbaga na pare? Kaguran na ti panagin inom ko. Awan kanududur asan ti biag ti tao amamartak. Ay, awanin nga Rod Saan ka na makainom pare? Naglaingan day di abakit. Abay, iso timang pakpakan kanyak. Ta isuro nakit din iti aramidag. Pagawidak tupay. Anya? May turad mo apagawidan? Diyak lang amin maidiretsukan ko anak kahit. Ibagak iti asawak. Tapagawidan nan. Kasanon, no di na kaya apagawidan ti inana. Inana day jay, bro. No saan na kaya tapagawidan? Oh, di pagtalawak idadwa. Anya? Maaramid mo day ta? No isakit na ti inana. Dinasaya-saya at asumurutan iti inana. Anya? Madlaw ko aliklikli ka matan ni mama. Man nakibiyang launay ti inam. Apay akas tamot ang di pa nagsasaom iti inak. Isutiin mo na ang nagsao kanyak iti madi. Kat, agpay sumati bagbagana saan ka di? No kasta, pagsarsaritaan dak nga gina. Dinamag na kanyak, no apay apal palubusan ka nga gininom. Kat kinunak, asaan mo akabaulan nga ikatan ti panaginom mo. Kat ikunana, adda ka no kanyak amang kontrol kan ka. Adda ka nun pamilyam, kat rumbang laang nga isardeng mo ti aginom. Apay, nagbisin ka na ya iti sidong ko. Wan, sa anak pa ang nagbisin. Ngam ti kayat ti mama, kita haam mo ti masakbayan tayo. Awan ka no pa'y balay ta. Rumbang ka no nga gurnong ta. E di awam pa'y ti inam iti sidong ta. Awan problema. Angam ita, ay, tila maten pakibibiyangan na. Isuan na say-saya at no pagawi damon. Anya? Talaga saan ka mabagbagaan, Mark? Amom lang nga ruden akaguran ni mama amabartag ka. Ngam agbartag ka lata. Awam bibiyang ko iti inam. Saan nga iso timang bibiyag kanyak? Isong awang karbangan na amang kontrol iti kahit kong aramidan. Saan mo abastos ang tinak? Awan mo't karbangam amang bastos kan kwa na.
No saan mo akayat abastusak? Pagawidem, tadyak kayat ang makita ti rupa na dito'y balay. Nabayag nga an-anusan ka, Mark. Ngam ti apa ng bastos mo iti inak. Saan ko ang mapalabas? Apay saan na simrek ti asawam? Nasakit sa tinakam na kadagit imbagbagak iderabi eh. Ha? Ang aldawan, awan pa'y lang. Diyak amo, noan niya ti imbagbagakan kwa na ti inana. Ti amo da nga ta. Nakaturog akpay, iti agsarsarita da. Hangam, dangdanggak nga ibagbaga ti inana. Noan niya kano ti kinay kayat ti anak na kanyak. Adda kanumat itsura ti anak na. Ngam apay kano, asyak ti kinayat na apangit lang aruden. Pangit pa'y kano ti ugalik. Ne. Apay nga agkatawa ka? Ah? Kaya't ka di asaunday ta, apangitak? Pare. No, adda nga min guraken ka ti may sa tao, pangit ti panagkita na ken ka. Isu siguro, akas day ti naibagana. Ne, apay ngay. Kaslawan mo tao dito'y balay. Ne. Awan matandang iti daddo maagamit. Sumurakak iti kwarto mi. Ne. Awanan dang iti kawas ti asawak. Nukasta. Pinanawan na kon. Kat simurot iti inana. Ne. Adda surat ang nakaparabaw iti lamisita. Kita. Basag. Mark. Nabayag ang nagan-ano sakkan ka. Saan ko nga imbagbaga ka ni mama no adaman problema. Basta inan-anusan kalatta. Gaputa si ka timang pakpakan kanyak. Ngam nakita ni mama no anya aklase ka nga asawa. Iso tinang lawlawag iti panunod ko. Nga damot mabalin ko apagbilyan. Asaan kat nga an-anusan kalatan. Simurot akon ka ni mama. Saan aga po ka dagiti imbagbagana? No di kat simurot akon kwa na. Gaputas si kapay amis mo tinang papanaw iti mismo nga inak. Awan respetom iti inak. Idinto asyak. Jak pulos binastos ti inam. Agpatinggalaangan ditoy. Kat saan mo kumaabaybay ang ti inauna nga anak ta. Sikan ti makamukan kwa na. Sarong karak tulad ta. Kaya't ko man nga alaan, ngam amok apat-pat ganunay ni nanang mo. Sige, kastan. Pinanawan na kong ti asawak. Pudno ang nagbidutak. Pakawanan na kuma, Daisy. No naglablabasak. Jack gayam kabaalan. Amapukaw kay tibiyag ko. Aging gaita, mangnamnamaak asubyanak ni Daisy, Mr. Lonely. Kasla saan kamamati asaanen nga agparparang. Nang runa, kat adda iti sidong ni nanang, tinauna nga anak mi. To'y pagayam mo, Mark. Mark, pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Timakunak, no talaga nga ay ayatam ni Daisy, kat saan mo akabaalan amapukaw iti biyag mo, sursuruam nga ikaten ti bisyom. Ipanagnak mo ti panagbalbaliw mo, tay ti dayta nga aramidam, amok amakisinubyan ken ka ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mark, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. I was
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo kani pagayam a Marlon adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nabayaga kon a driver dito'y probinsyami. Iso ti pangbibiyag ko iti pamilyak. Dualaang ti anak mi kinibaket ko. Agpadada nga adda iti elementarya. Plain housewife ni misis ko. Uray no addamet nalpas na a kurso. Mamatiak ada kami a driver ket man nakigayem. Taado dagiti gagayem ko a pasaheros. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlon dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Pare Marlon, napunon ti jeep mo. Nagbitin na napon, no? Panagawid naminin. Puro amin dagiti aklaklako dita palengke, dagiti pasahero. Adda nga rod ani kumarik anorma dita. Isudyan na kasango. Tindak nga rod din pare. Sikan, ti sumaruno iti pila. Ayaw mo pare, ipila kong ti jeep ko. Oh, Pletek, awato mo na. Mabit lang mare Bariyak ti kwarta. Saanon? Di mon bariyaan. Apay nga. Kat no, asidagda ti papanan. Adda kargak ijay likod. Dagiti lakok asaan ko ana ipaibos. Sige amat mare. Ti kwarta. Sige no di mo awatan. Sa anak ton nga gluglugan dito'y jeep mo. Di nakman rabakan iti kasta. Ay na, paypayswag timbagak. Kunam siguro mangrabraba ka. Sige, kukuha ko. Thank you mare. Unang, imbag lang adda igatang yo iti sidaan nyo. Kanayon nak ngay kan iti kwarta. Tunggal aglugan ka dito jeep ko. Ay kat, met Angam kababain. Apay ang mabain ka. Manun atawan nga gluglugan ak dito'y jeep mo. Ay wala nga. Diyak pa'y kat mabilang. Nasurukan alima atawan. Manipod naglako ak. Kasta ti kinabayagan nga gamamutan. Ay na Marlon, makiap-apa ka no di anak mo di basketballan. Ingka anawaan. Ingka nata madama tilutok. Ingkan tadyak mapanawan to'y buy-buyak at telenovela. Hindi amatan. Kita mo nga rin tilututwak. Ida pang pailaang. Ha? Paglutwan nakmanan kat maperdi to'y kaman manicure ako ko. Apay nga ita kayo lang. Kinasarita pa yung amin tinaganak ti kinalaban ni Junior. Ayan day tang anak mo. Taba-utak man. Nadungiran lang arudan. Bautang pailaang. Imbagak namin kadakwada dito'y dalaang balay nga agay-ayam. Maburing daa. Tas ikamot latan ti agbuy-buya iti TV. Di damot makabuya. Junior, agay-ayam ka pa dita cellphone, tagluto Uno, ingka iti ayan ni mami magbuy-buy iti TV. Dito yaklangan kusina, daddy. Bautan naktumanan ni mami. Kan may saan na kaya't ngagbuya kami iti cartons? Sige, dito ka nga rodan. Ayan ni ading mo. Nagkuyog da kan ni tita Kati. Mapandakan o grocery. Junior, anda ka matgayam di kusina. Ape asaan ka asin murot kata kami ka ni ading mo. Ay, makiayam da ngamin ijerwar. Dinanog damatan. Dinanog da ka? Uwan tita. Ay, ala. Sana bali. Tainggatangan kay day ayam mo. Ha? Ay, robot. Wow! Nagmayatan. Anya nga iti bagam ka ni tita. Tayong gatangan na kay ti ayam mo. Thank you, tita. Isnak nga roden Sige, tita. Mapanak agay ayam ijay salas. Manong. Apay asaan manin nga agtagtagari day ta feeling a misis mo. Kasano asaan nga agtagtagari ako na? 5 basak iji salas. Ngam di man la imisam. Kaslawan nakita na. Kasla di ka pala naruam kan kuha na. Among matan ti ugali na.
Kanapay asika ti aglutluto. Saan ka di nag-drive ka ita? Nabannog ka anak maneho. Iso arumbang ani bakit mo ti aglutluto. Bayam latan. Ay, isukat asadot day ta asawam ta na irwam. Ay, di na pa'y mapanmasokon dagiti ubing iti eskwilaan. Saan na anapan innala ita iti eskwilaan? Ni tatang tinangsokon kadakwada. Agsinsin no blat da kaninanang. Anya lang ti araramiden na dito'y balay day ta nga asawa. Agpapapintas nga agtugtugaw. Agring kan bakit? Hoy, aldawan. Yung kailutuan iti kanan da dagiti ubing. Kan balon da. Bumangon kan. Di na kuyudan. Makaturturog ak palang. Asika na tagluto. Masapak nga agbiyahe ita. Madamdamatan nga agluto. Anya pa lang ti oras. Ay, kisaya mamad na ita sobra pa nagbuybuyam iti TV. Nang runa, no panawon ti pa nag-eskwela. Ne, pare. Kunak man, nung sikat ti first trip ita. Naldawanak, pinagrubwat kan inlutuak pa iti balon dagiti ubing. Kaslawan misis mo, no kasta. Ay, nagsadot nga rod. Ay, no kasta. Sukata mo na. Di ka man nagsawiti kasta. Ewan gayam. Nadamag mo ka din. Tiyan niya. Natayo, hindi asawa ni Kumaring Anorma. Ni, apay anatay? Di mo madlaw iti ropa ni Norma. Problemado. Gapo iti bisyo nila kay na. Kat no pasaray danugan na. No saan amang tad iti paggatang na iti arak. Ay unay matdaytan agasat ni Mari Norma. Nasarakan dalat ta kanon. Anak kapaklab iti igit ti kalsada. Anatayon. Makipaglading ita, Mari. Agyaman na, pare Marlon. Diyan ka mo nga dagaan bisyo nila kay mo. Idi pa'y lain niya nakutiin na una nga anak ni. Nagbisbisyon. Dinan sinardengan. Binagbaga akmat nga isardeng na. Ngam kasta unay ti unget na kanya. Pasaray saktan nakmay. Ay, ano apay mat. Nga dadagiti ka kasta klase ti asawa. Imbagan ka, pare. Tanasaya at kan nasingpat ka nga asawa. Saan mat, Mari? Ibagbaga dagiti kakadwam. Asi kakanot ti agluto no kasta nga agawid ka ijabalayo iti malam. Ni, nagluluko mo dagita. Ta istoryain dapay kan ka. Kasta kumamot nila kay ko, pare. Ngam, anyan. Puro rigat kan sakripisyo ti impalakam na kanya. Daddy, mabisina kon. Anya? Ayan ni Mami. Ada iti likod ti balay. Ada kasarsarita na iti cellphone na. Awan ka din ti tinapay, Jeref. Jack kayat, Daddy. Di ada chocolate na ti kayat ko. Dito'y kapay lang. Inakman kasarita ni Mami. Sika talaga. Joke lang, dayjay. Wan, kumaya. Mabilang ah. Ada kami nilakay ko. Oh, apay. Mabisin ka nun ni Junior. Ado mo titinapay, Jeref ah. Tigayat na ngamin kat di nakasamsamit. Intimplam ko man iti Diyos na. Si kantimang timpla iti Diyos na. Tada ka man. Daddy, ni Mami ngay, saan tayo manan akalangan amangan? Ada kasarsarita na iti cellphone na. Nagimas pa ito'y inlutom, Daddy. Ibusan ta na. Daddy, apay anak kaungungot ni Mami. Awan nga rod. Kanayon na kami akad dalan kan bautan. Naawan kayo dito'y balay. Isu amas kay kayat mi ti agay ayam ijeruar. Kasta? Nuagbuya kami iti TV. Iddapan na. Mapan kami kanu agaramid iti assignment me. Ala, pasensyaan yun ni Mami. Kabutang mi ni Mami, Daddy.
Isu nga itugot na klangan, wag pasada ka. Tapno masursurok matiag drive. Bakit? Apay aya tunggal maturog ta. Ket nakatalikod kalata kanya. Nabanugak. Di nakalbi-kalbitan. Day tala cellphone mong tigiga, ma'am. Uray nga trabi. Into nagring. Song batam. Ket rumor ka. Manopay nga oras kay Jerwar. Ha? Maririingam dagita. Apay kumasaan. Sipsiputak amin agaraw mo. Taapay asipsiputan nak. Apay. Agsuspetsa ka nga dadakas nga aramida. Kasla kayat ko panunutan na kasta. Nagrugit ti panagpampanunot mo. Lalaking ti kain inawag mo idirabi. Tsak kayat ti makisarita kan ka. Sa dino ti papanam. Apay nga inalam dagiti pungan kan ulos mo. Awan bibiyang mo. Ay, matumal ti biyahe ta. Ano pa ti pasaheros ko? Aron pare, bakasyon namin dagiti estudyante. Nimot marinor mo ti bimabay ti tricycle. Ay, ingkatulungan na pare. Adu ti kargana. Adan na yun ti pasaheros mo. Bala. Mare, tulungan ka. Agyaman nak pare Marlon. Oh, at iti pasahe. Ni, ay, aguri ka. Agawit ka na ya. Una, iso nga mayak dito terminal. Si kaka diti nakapila. Manupay ti pasaheros ko. Ipasublat mong iti sa bali dagita pasaheros mo. Tamapanta pa ag merienda. Kababay matkin ka, ha? Gumuraakan ka, nagkadkad ka. Ha? Italaan nga inawis ka, pabainan nakman. Anya? Sige. Ipasublat ko niti kumpare. Iso adito'y tinangawisakan ka, tanaimas ti pansit dalito'y. Mabsog ka. Agyaman ang iti panangawis mo kanya ka. Si kakit dimot, kasla saan tangag gayam. Kumusta ka nga eh? Tanay, awan mo nila kay mo. Ay, limag antibiyag kong pare. Sa anak ko nga agner-nervyos iti inaldaw. Idi nga min si bibiyag pa'y nila kay ko. Kanayon nga wala. Ayun gayang pare. Nakitak ni Mrs. mo iti terminal idi awan ka. Into do di may sa akadwam a driver. Nakita mo gayam? Wan, kasla balasang. At dakulay tibok na. Kan nagdadakil ta aritos na. Ay na, nagseksi gayam ni Mrs. mo. Sigo da kas jay. Nalaing ka amang tarakan iti Mrs. Saan mo ta? Kasano nga tano siyak tagbalin a Mrs. mo? Nukas pangarigan lang ang tamapasamak dayta. Sa anak aseksik, akaskin ni Mrs. mo. Sa anak ngag-make-up, ngam kita amat Nagagat kan nalaingak ngagbirok iti kwarta. Sigurado asaan tayo ang mabisinan. Ayan ni Mrs. mo. Ni, awan mo dito balay na sang patak. Dayjay nga asawam, luklukon na ka, at dalalaki na. Anya? Nakita. Ipakita ti picture da. Mabit lang Oh, kita. Isungod pa iso. Oh, dayjay lalaki na. Diakin ko kwa iti gym dita asidag ti palengke. Kasaritak tuman ni manang mo. Kasaritam lang. Unay matan. Nagsingpot kan nga asawa, no kastalaang teramidam. Ikam iti pagnakman na. Di naktalikodan. Nas kinapagsaritaan ta dayto abanang. Ibatam ti takyag ko. Masaksakit tanak. Apay di mo kaya't akitaan tiladawan nga ipakpakitakan ka. Nga dakadwam alalaki, ha? Aramidak amin para iti pamilyata. Uray may sahak lang nga driver. Kabalak nga isakat ti panagbiag tayo. Hanggang kastoy lang ti isubad mo. Ibatanak. No di mo kaya't nga ireklamo ka. Asino ti pilyam? Da kami a pamilyam. Wano day jay alalaki.
Mas pinili ni misis ko dayjay alalaki na. Tay di awanak, ginundawayan nan tipimanaw. 2 atawan asan na nagpakpakita. Ket awan ti makaammo, no sadino itan ti ayan na. To'y pagayam mo, Marlon. Marlon, pagayam ko, laglagi pamlaeng. Arumbang lang agtultuloy ti biyag, uray no awan iti denayo ni misis mo. Laglagi pam dagiti anak yo amang namnamaken ka. Saan lang akas ama, ngamkit di, kas inadan. Ala, ket agbalin ka natibker, ket ipamaysam ti imatang mo kadagiti anak mo. Panunutem ti masakbayan da. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impadulod. Ti pagaman nagpailingan itinagan a Marlon. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Barang makaipay ti adal kadagiti naayat adumdumeng. Bueno papagayam, hintay tinggan ti pakasaritaan ni Marlon. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pangaasim ko maanak ko. Ituloy mo ti panagadal mo. Saan nanang? Tulungan kayo langan ni Jetalon. Narigat ti agtrabaho ijay talon anak ko. Kan may sa, ubing kamay. Katrumbang laang nga da ka kumaiji pagadalan. Saan nanang? Talaga masaluta kon. Huston ti grade 2 analpas ko. Ay na anak ko, pangaasim ka di ta saan ko maakas ta. Kita ang dagiti padam nga ubing. Agis eskwela da. Sige. Namagagalitak to inton sumaron watawan. Agadalak. Basta masadutak ita. Agiway-wayak langan itinwang, nanang. Anya? Marlon, apay adi ka pa'y nakapalas? Saan ka kadyama pan di eskwela nita? Saan, Dani? Di ako nag-eskwela. Apay ngay? Masaduta kon. Mapantakit din. Saan ka di ako na ni maestra tayo? Asayatin tayo ti agadal, aging ga makalpas tayo? Wen. Ngam no siyak. Talaga masaduta kon. Tulungak langan dananang ijay bangkag. Anya? Nagrigat ti agtrabaho ijay talonan niya. Isot isang kay bagadag iti dadakkel tayo. Wen. Ngam ano sa kun Apay, di mo ka di kaya ti agbalin na soldado? Saan ka di aday ti arapaap mo? Wen. Ngam. Nagbaliw itan. Talaga ngamin ang masaduta ko na sumrak. Isu asikalatan ti sumrak iti pagadalan, Dani. Unay kananak ko. Nagbudot ti darang ti init. Ngam adda ka dito garden ngagmulmula. Anya nga ron nga hinanang. Anusan tayo sumot ti pangalalaan iti pagbiyaga. Ay, no kumangamin nagadal ka iti. Amangan no saan akas to iti biyag mo ita. Ay, saan abale, nanang.
Kabalak mat. Kan saan abale adya akong nakaadal. Basta maanusan ko matikabsat ko ti agadal. Agyaman nak tatultulungan nak amang paadal iti kapsat mo, anak ko. Awan yaman na, nanang. Kaya't ko ang makaadal ti kabsat ko. Tadyak kayat nga agrigat tumat. Agyaman nak unay, anak ko. Takas ta ti kapanunutam. Kat sapay ko mga rod tamaanusan ti kapsat mo ti agadal. Nanang. Makitak mat. Kat nagagat nga agadal ni Girly. Wan matkit di ay wan gayam. Apay, awan ka di pa'y ti plano yukin ni Glory nga agkalaysa. Awan pa'y, nanang. Saan pa'y kano nakasagana makiasawa? Tati ko na, maam-am mo mi pa'y anaimbag titong galmaysa. Marlon, Oh, apay, Glory. Kaslada kahit mga ibaga Marlon. Ibaga mo apay. Adda ka di parikot. Awan. Ngam kayat ko lang nga ibaga. Asapay ko mata maawatan nak iti daytoy nga aramidak. Ha? Ni. Anya ti kayat mo asawan? Marlon, agwin nas wasta ko man. Anya? Wen, ado pa'y gayam ti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Sana bali. Tano talaga ada ti para iti tunggal maysa. Agsabat tulat ti dalan ta. Mabalin mo matlat ang aramidan. Di ka matlapdan noan yaman ti arapaap mo. Wen, talaga akayat kong agwin nas wasta pa'y. Apay, Glory. Anda ka di nagkurangakan ka. Uno, gapo ka di, tas anak ka nakaadal. Idinto ta di adal ka. Sana kasta. Inayat ka lata. Uray saan ka anak kaadal. Ngamsapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata saan nga agsaksakit tinakam mo, Marlon. Uray nakiwin na swas ni Glory kan ka. Di mo kumamot papasan ti bagim, pare Marlon. Pare. Nasakit nga agpaisto ti mapaay kan ayat. Nga masapol nga aklunam. Kasladyak maklon, pare. Nasakit tiriknak. Gaboy tinapasamak. Nasakit ta talaga. Nga masapol nga aklunam. Di ka pa idagal iti sakit amarikrik nam, pare. Pare. Igad mo kiti ti agtrabaho. Saan aday tati pakadadailan? Un pare. Jak amuno agayatak pay. Kasla ngamin na igulpi ti panagayat ko kun ni Glory. Di tayo mo tigasat, pare. Ngam di mo isarata pusom kan ayat. Addan to ti ipaay ti Diyos at talaga aparakan ka. Agyaman ako na manong. Gapo kada kayo kanina na. Nakalpasak iti panagadal ko. Awanan yaman na ading ko. Yes. Kat pagyamanak mat, tainggaad mo ti panagadal mo. Wan manong. Gapo ta amok asyak matlaang tinangnang rona nga agnumar. Kan maysa. Diyak kayat asayangan dagiti sakripisyo yo para kanya. Agyamanak ading ko. Manong, napagadal na kon. Naipasimpampayan ti balay tayo. Iso mga asawa ka kumamatan. Ha? Asino kumangay ti asawa ading ko. Nagadumot abalasang dita, manong. Adamat ni Layla akaaruba tayo. Nasingpat kan nagagat. Ha? Wen, ading ko. Adu di ta babalasan. Ngamsan akas karina ti mga asawa. Tanarigat mat, no asawa ak ti jak ay ayatan. Sabagay!
Marlon, anak ko. Sigurado ka ngay ayatom na dya babae. Unanang. Ay ayatan na ka nga tama. Unanang. Mariknak day ta. Ay, Apay ka di, nanang. agdwa-dwa ak ngamin iti dayjay a babae, anak ko. Sabali titigtignay na. Ha? Nagpintas. Kan atidog dagiti kukuna. Kasla saan ang nairwam iti rika. San abali, nanang? Tanasing batmat. Amo namat siguro ti agtrabaho iti unag ti balay. Ala, sapay la ko mga road, anak ko. Love, mabalin ka di nga ikanak iti kwarta. An-anwam ti kwarta, love? Ada kaming pag-invest a negosyo. Barang agdoble, wano, agtriple, paikit di. Usaram a kapital? Kaslakas di nga roden. Manukumati ka sa pulam. Uray 10,000 laang, love. Ni, nagdakalmat gayam, love. When ta, pag-invest ko nga rod. Kinapudno na, saan laaday ta? 20,000 ti kasapulan. Ngam, ada kwarta ka 10,000. Iso ajay pang nayon ko lakuman ti daw-dawatakan ka. Kasta ka di? One love. Oo, anya. Ada ka di maitad mo kanyak? Ala. Ikan ka nga ro, dintong bigat. Oh, thank you, love. I love you. Ay na. Ay ayatan ka mat, Leticia. Ay na, Manong. Apay nga inikam itidakkel agatan ni Leticia. Kaayan ayat ko ni Leticia, ading ko. Isunganuan niya ti kasapulan na. Ipaay ko. No lakid di kabaalak nga ipaay. Anya? Katwan mat. Kasta talaga ti agayan ayat, ading ko. Apay nga siyak, Manong. Jakmat maiturod ti agdawat iti kwarta ka ni Gary a boyfriend ko. Agduma kayo iti kasasaad, ading ko. Katno kastaman bilang. Nasayat Tasaan asika ti agkasapulan. Ading ko, sapay ko matamaawatan nak. Wen, maawatan ka, Manong. Ngam, di ka kumaunay. Apay, pangaramatan na kano ay ti kwarta. Adda ka no pag-investan na negosyo. Investment, Manong? Wen, ading ko. Barang agtriple. Sapay la ko mga rod, Love, kumusta nga ije ko naman nag-invesam? Nagbayad akong love. Ket, addan na pasublim. Awan pa'y masapol nga agtrabaho akpay, tapno adda income na. Kasta gayam. When love? Ala an-anusam nga rod, love. When, para matlaang kadata. Manong, nakitak matjay nobyam ijay mall. Ket, anya ti araramidan na ijay? Nakitak ang naggatang itinginginaan abag, kan sapatos na. Anya? Wen, Manong, ada kadwa na babae. Best friend na siguro. Nalabit akasta, ading ko. Apay, di nakadiimbagakan ka, arumwarda? Saan mat? Ang mga nuawan load na, yaso adi na kinawagan. Ay, kita Manong. Amangan mo't no jay kwarta mo, tinapan na in shopping. Ay. Un nga raw, anak ko. Iso adi na kainayaban amapan ijay maul. Kas itinakunak. Agdwa-dwa ak ititigtig na iday jay a babae. Ay na, adday ta kayo manananang. Di yu kumamat pagatapan adagos ti kayan ayat ko. Ay napasensya ka na, anak ko. Ngam saan ang maikat day ta iti panunot ko. Gapo iti nakiitak at tigtignay na. Uray siyak, Manong. Sabali at talaga ti atap ko iti dayjay a girlfriend mo. Ay na, nanang, girly, ading ko. Huston,
Di yun pagtinulungan ti kayan ayat ko. Nanang, iawid ko ni Leticia. Agdan na kamin. Anya, Nanang, no agdan na kayo. O di agkalay sa kayo. di na pa'y ngarod kayat, nanang. Ay, Apay, nanang. Di yu ka di kayat? saan nga iti kastanak ko? Gam na saysayaat ko man no agkalay sa kayo pa'y nga umuna. Tapno na sayaat matlaang ti panagdanayaw. Sa nabale, nanang. Sumarunun to ti kalaysa. Oh, love. An-anwam day ta papel. Papirma ako makan ka, love. Ha? Para itian niya. Pagsayaatan daytoy. Tapno masigurado ti seguridad na daytoy balay ken lotem. Ha? Anya nga itilinaon na day ta. Ibagbaga dayta kasuratan, asikalaang ti akin ko kwa iti dayti abalay ken lote. Kastagayam. One love, iso di ka nagdwadwa. Pirma amon. Ala, sige nga rod, love. Pirma akon. Naimbag nga orasyo. Kastamat kada kayo, madam. Asino da kati? Siyak ni Mary. Imayak, tapno kita daytoy abalay. Ha? Tapay, madam. Kat no nabayad akong daytoy abalay kan lote. Adami ng kanyak ti papeles na. Nagperma kamat. Impag na ni Leticia. Ha? Anya? Diyak amo day ta, madam. Kasano adi mo amo? Oh, at dadag ito'y apapeles. Nakalanad amin dito iti agreement ta. Inla kumun kanyak da iti abalay. Kat inton sumaruno abulan. Sublata kun da ito'y balayo kan tiloteyo. Madam, mabalin ka ding agsubli kayo inton maminsan. Tapag saritaan mi pay daytoy abanag. Sige. Ikan kayo itigundaway nga agsarita kan agsagana. Marlon, apakadak Ada pa panak, ang mga numabayaganak ijay. Leticia. Ha? Apay Marlon? Tinong panak. Pakawanan nak no nadiswan ka, Leticia. Ngam apay nga inaramid mo ti kastoy. Apay nga inlakom ti balay kan ti solar. Anya nga inlako? Saan, Marlon? Di kan aglibak. Amo kun ti amin. Gapo ta imay dyan nakagatang. Kat imbaga na ti amin kanyak. Huh? Lino ko nak, Leticia. Imo na. Jay kwartak akinunam apag-invest mo. Ita, daytoy balay manan tinagdiskitaram. Kuha. Gapo ka di takastuyak laang. Gapo ka di tawan adal ko. Gapo ka di taamom ngay ayatan kaunay. Kat nalakalaang ngay yalis mo ti alipuspos ko. Dangganak ko, Marlon. Ilawlawag ko ti amin. Saanan? Awanan tinaskan nga ipalawag mo kanyak. Maawata kun no apay adi mo kayat nga kalay sa ata. Marlon. Ngam di mo maaramid ti kayat mo ita. Isublim ti imbayad da iti balay ko. No di mo kayat nga idarum ka. Uston pare, di ka nagladingit. Saan na bale? Tanasulbar mo't langin ti amin. Maladingitan ako unay pare. Inayat ko iti kasta unay ni Leticia. Isu ang nagtalo ka unay. Ngam ginundawayan nak. Ay, pare. Ginundawayan na ti kaawan adal ko. Kan tinalaw sa panagayat ko kankwana. Apay akastoy, pare. Nagmalasak matin kan ayat. Idi damo.
Insinanak ni Glory. Ang gamita, kastoy man ang tinaramid ni Leticia kanyak. Guston ko nakmet. Ala, isardan mo ti pa naging inom mo. Sana makatulong kan ka dayta. Awanan ti sir-servite amin, pare. Imbagkan ka. Tanatunoy mo dagiti arapaap mo. Idinto ta siyak. Nanumuak lang arudan. Linukod ang pailaan. Di kagsawi ti kasta pare. Dayawin ka kit di Tanapagadal mo ti kapsat mo. Ket nagbaligi met. Ket gapu iti kinagagat mo. Nakaipundar ka iti sanikwam. Pare. Ala. Saan mo napanunutan pa ni Leticia? Saan nga iso tinaikarya para ken ka? Dumteng to ti tiyempo. Asumangbay ti babaya talaga para ken ka. Tay makaawat ken ka. Ken pudno amang ipatagken ka. Nasakit ti rikna, gapo iti napasamak. Ngam na iliwliwag kumeten ti amin. Kat dito'y ko ana amiris, anapataglat ta ti kaadda ti adal. Naurnos matlaeng ti parikot nga impaay kanyak ni Leticia. Ngam kalpasan day ta, awanan ti damag ko may papankan ko na. Kat panawan laangan ti makaibaga, no mga sawa akpay wenno saanen. Alakastan kat agyaman akunay, to'y pagayam mo, Marlon. Agyaman akpaga Marlon iting kapanangipinglay ti pakasaritaam. Husto launay tinakunam, anapatag ti adal. Kat agpaay da ito nga inspirasyon, kadagiti agad adal pailaeng, asayaaten nyo ti panagadal yo. Tadayta ti tawid, asaan to amapukaw kada kayo. Saan amatakaw ti asino man. Kat no may papanmet kan ayat, tay kunada nga ruden, nasaktan ka man ita, ngam di mo kumasaraan tapusom, itinagan ni ayat. Tadumteng tumatlaan ti talaga aparakan ka, pagayam Marlon. Bueno papagayam, hingga na nga gan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga imong patulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Marlon, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Narabyan ka man ang nagawidan. Kat, anya ko matibibiyang mo? Apay ang nagawawid ka pailaang. Ijay kala ko man ayan ti babaim nga agtalinaad. Apay alapdan nak nga agawid dito'y balay. Balay ko mat dito'y Aglisi ka man ka dito panak. Ha? Ay, durnaklatan. Hawanan kay ti ba? Agtalnakan yan! Anay ko! Gunggunam! Sao ka nga minasao! Mami, kumusta tirik na? Tinangran na ka ni Daddy. Mayatan tirik na kanak. Ayan ni Dadim. Kalpasan anangan, pimanaw manan. Imay nan sa inalan dyan motor na. Ala, maturog kan. Adapay klase minton bigat. Kasano kayon, Mami? Mayatan tirik na. Dinakpagdanagan. Saan la ko man nga gawawid ni Daddy dito yung balay? Kanayon na kamot asaktan. Marina! Victor, si kamot gayam dayta. Di nakpay talyawan. Papanamaya. Ijay man balay dananang. Mapan ko pa siyaran. Umaykan, aglugan kan tay tulod ka. Saanan? Adapayong ko. Magmag na akon. Umay kakit din. Libre da ito'y pagluganam. Saan ka ngagplete? Di ad-adan akababain. Umay kakit din. Si kamat. Kaslasan tangag kumare. Sige man laangan.
Kumusta ka, Mare? Kastoy, may atlat tamad pare. Kanayon ko ang mailugan dyan anak ko iti bunyag, ni Mariel. Aya, Balasangan dyan anak ko iti bunyag nagagat nga eskwela. Isungan ano sa kapag iskwelaan. Wala, ano sa mapagadalan? Ikarkarigatak ka pare. Mare, naday baga ka. Hindi mo ko matagidaksen. Anya day ta pare. Nakitak mat ni pare Arnel. Adda ka kuyog na nagsiksi a babae. Ha? Sinurot ko ida. Kat siniputak no sa dino ti papananda. Simrak damat itimay sa boarding house. Huwan pare. Adda babae nila kay ko. Una yan. Luklukwen na kamat gaya man. Ne. Pare. Nakadanon tan dito balay ni Nana. Ay, wala niya. Tanitan mailabas. Bumaba akon pare Aha. Anya oras ka nga gawid? O may kanto sukunin. Ay, kababain mo tan Magmagnaakton nga agawid, pare. Si kamet. No kayat mo, urayan kan dito ruar. Ditak pa lang waiting shed nga gistambay, pangururayakan ka. Ha? Jakmat ipalubos ang magmagna ka nga gawid. Nagadayo ti pagnaam. Apay, hinabil na ka ni Arnel idirabi eh. Ha? Nagkuna nanang. Imawag kanyak ni Mariel. Uray lang makasangsangit. Pinabuksitan na kakano nila kay mo? Wala nang. Kumusta ka? Ay, mayat mo tan nanang. Saanan sakit ti tiyan ko. Ipalubos mo lata na kasta ti aramidin na kan ka, di babairo nga asawam. Barang agbalbaliw tumutlaang Ay unay kat nga anos mon, Marina. Nanang, umayak ko mabumulod ti bagasyo. Kunakon ka? Kan, ada ka di kwartayo dita. An-anwam ti kwarta. Igatang mo, itipakan mo, iti irresponsable nga asawam. Pagpuunak ko mananang. Kaya't ko ngamin ti agisursur iti lamlamas dito'y lugar tayo. Ada no kasta ti pangusaram. Ay kat mapabuludan ka. Agyamanak nanang. Ni, talaga nga inuray nakgayam, pare Victor. Una, kunakmat kan ka nga urayan ka. Nakis-istorya ka dagiti padak at tricycle driver di ta waiting shed. Ay na, kababain unayan kan ka. Intulod kan inuray naklangarudan, di nakpay pagpletsyon. Nagtal na ka man dita. Kasla saan tangag kumare. Ala, aglugan kan. Taitulod ka ni Jebalayo. Ay na, nakanaanos kalakit di kanya akon aya, pare Victor. Mami, intulon nakmanan ni Ninong ko Victor ikieskulaan. Iso adya inted mo akwartak, pinagmerienda kon. Ay kat nagsaya atan ngayon kasta anak ko. Nakasingsingpot kanyak ni Ninong ko. Talaga ka di aninong ko? Katuan mat. Ala, inkaalaan jay photo album, ta ipakitakan ka. Inakalaan, takayat ko ang makita tila nga idi ni Ninong ko. Ayan na dito ti picture na, Mami. Dayta, o kagam, dayta photo album. Ayan na dito, Dayta Isu tinangawit kan ka idi baby kapaylaang. Idi pinabunyagan da ka idi simbaan. Ay, nalukmagmat gayam. Kulot-kulot ti buok na. Iso nga minti uso idi anak. Kimutong-mutan taagasam ngay. Agtalon kan agmaneho iti tricycle numalpas nga agtalon. Anta ka di asawa ni Ninong ko, Mami? Nabalo ang nasapa. Nagsakit jay misis na idi. Iso nga ison tinangisakad iti panagadaldag iti anak na. Iso nga adda anak na a teacher ken nurse. Ay, kasta kumamot ni Daddy anya, Mami? Responsable nga ama? Nasinpot ni Ninong mo, anak. Isula ko man tinagbalin a Daddy. Marina, anya jay maangot ko na lang si dito'y balay.
Jay lakok alamas dagi jay. Aglako ka? Katuan, nagbasit mo tiyaw awat mo akwarta. Saan nga umanay apagbayad ka dagiti babayadan? Agan-anos kayo Isumater aramida. Agi sursursurak paikit din itilamas kadagiti babbalay. Idi pa'y kumang inaramid mo na ita. Makapagbuisit kayo kitdi. Dawat kayo adawat. Tiyak samot makalako itilamas. Awan mo't lati gumatangan. Malugi ako no saan ko amalako dagito itangalda. Maray! Nagpudot! Magmagnakakit din. Umay ka naglugan. Saanan pare? Kasano makalako ak ngayon aglugan ak dita tricycle mo. Naskan nga agi sursurak pay. Di mo mat nga minasasao kanya kaglako kagayam. Adamok apagilakwam. Umay ka, tamapantay jay. Sigurado maibos adagos dagita lakom alamas. Nagsaya atan ngayon kasta pare. O sige man nga rod, tapno makalako Ay, anya nga, awanay. Naibusag. Ay, gumatang kumapay. Pasensya kayo Pasensya dagiti na ibusahan. Inton maminsan nga agsubli ka nga umayaglako. Nainayo na mong tilako, Maray. Ay, huwag nagpasaw. Uwan, naynayunak ton. Hagawit ang arudan. Itulod nakmanan pare. Katuan ha. Anya iti ramidag. Awan mo ti papanak. Itulod kan. Sakbay nga gawidak. Nagimasin tilot-lot wam asidaan tayo ita, mami. Nakalako ak ngamin anak. Napaibos ko dyan lakok alamas. Kurang pay No awan klase. Kaduan ka ngaglako, mami. Sige anak ko. Tapno tangdanan ka. Marina! May ka dito! Ni daddy. Si Mang Putin. Marina! Italamanin nga agawin. Marina! Ano panak ni daddy? Bantayam dahi tulot-luto. Tamapanak iti ayan na. Wan, mami. Apay aya, kasla makaungungat ka. Apay nga impidagnak diti didin. Anya ti basor ko kan ka. Anya ti relasyon mo iti daji Victor? Ha? Sumungbat ka! Anya ko mati relasyon mi? Agkumpare kami laeng. Tanak na ti bunyag dyanak ka. Niko! Idarom mo ti awanan bain a lalaki. Kabilin na kamutan ti awanan bain. Nanang. Diyak kayat ni daddy. Kagurgurak ni daddy. Anak, sana rumbang nga ibagam ti kasta. Ay, rumbang lag pagsasawam day jay a lalaki. Irresponsable lang nga rodan. Dangran na kapay. At dala dito iti talaga pagsasawak. Anak, ingkaman lukatan jeri daw. Madamak nga agsagsagana kadagiti ilakok alamas. Wan, mami. Ninong! Ni mamim ngay. Mami! Nininong ko! Pastragam, adak dito kusina. Sumre ka kano, Ninong. Agyaman akbasang. Oh, Marina, nakasagana ka din. Adi sagsagana ak pailaang pare. Ay katulungan kan atap no mabita malpas. Sige man nga rod. Mapanmat ngamin ag eskwela ni Mariel. Kalpasan na may tulod kay di paglakwam. Itulod ko mat ni Mariel di eskwelaan da. Ay na, nakababain unay kan pare. Permiti pa ng tulong mo kada kami. Mami, rumbang lang maragsakan ka. Ngamin, saan na tayo mat nga mo tulungan ni daddy? Baybayan na tayo mat. Oh, nangag mo. Ti anak ko ni Tibunyag, tinagsao. Naipaibos mo manen dagiti lakom alamas, Mare. Uwan nga rod, agyaman ak ititulong mo, pare Victor. Masyanak namin kan ka, iti aramidan nila kay mo. Sana rumbang asaktan na ka. Nadamag mo tinaramid na kanyak? Nadamag ko. Katagburburak ti darak iti day tao. Makitak to lang. Bayamon pare. Apay adi nang ran na kamanen. Kuwang amin. Nagselos kit din kan ka. Anya? Nakita na ta kano nagkuyog. Kat ada kano mangmangag na akanayon nakakadwaan nga umay aglako. Kasta? Imbagak mat kan kuha nga agkumpare talang.
Nga awan relasyon ta. Iso asan arumbang nga agimon. Marina, amok akagura na kay tibagakan ka. Ngamnas ka na maamam tipod no ariknak. Ha? Pare Victor? Agayatakan ka, Mare. Idi pa lang dito yung amarikriknak. Iso ajak kayat adang ran na kati asawam. Jak kayat makita ka nga grigrigat. Adan asawak. Saan arumbang amariknam dayta para kanyak? Bayam lang nga ayatan ka, Marina. Ngem no masubadam iti ayat dito ariknakan ka. Naragsak akon. Agsarita taman, Marina. Apay nanang. Pudno ka di nga adda relasyon nyo kan ni Victor. Ha? Kasta ti madamdamag ko. Kanayon kayo kanungamin nga goyog. Awan relasyon mi nanang. Naasawa anak a tao. Apay ko maamakirelasyon nak iti sabali. Nasingpat ni Victor. Naanos a tao. Mayatibiyag na, taawan bisyo na. No kumaiso tinakiasawam, saan ka kumangagligrigat akasta ita? Nanang, saan nakaarumbang asaktan mananday di asawam? Tano saktan na ka, siya kon timangidarom kan kwa na. ni nanang mat. Si kamot ngamin. Baybay amlatan nga abuson na ka. Ha? Ay ayatak mat ngamin ti asawak, nanang. Nga oray danugan na ka? Ay, o na yan apanagayat da ita. Ha? An-ano samkit di asawam nga awan serbina? Adon tinaitulong kanyak ni Victor, Mr. Lonely. Katkasla kayat kunti umanugot iti awis na, ada kamin ti agdan na. Panagriknak at matmatnagan ti riknakan kwa na. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Umno ka di, ti inak aramidan. To'y pagayam mo, Marina. Pagayam Marina, saan amasulbar ti may sa aparikot, babaan iti may sapay aparikot. Ket ti isingasing ko, nasaysayaat, no adaywam paylaeng ti asawam, tapno di na kan madangran. Ngam di na kayat asawen, asinaamon. Bayam ama kaamiris, kat bigbigan na ti biddot na. Liklikam ti makirelasyon iti sabali, tas si kantumatlaeng ti madadael, iti kasta nga aramidam. Bueno papagayam, ingkay nang ngagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Mawatam, ha? Wala kay. Naawatak. Di nakbibiyangan. Kasanon dagiti anak na. Naskan nga agiskwela na. Wanan bibiyang ko kada kayo. Makamu kayo na iti biyagyo. Saan lakay? Di na kami panawan. Makapabwisit kayo, Aaron. Mami? Sinaktan na kakadimanan ni Daddy? Saan, Marisa? Limtag manan tapingping mo. Diniswan na ka manan. Naitugtog lang daytoy idinduron. Kaasi tayo mat, Mami. Adon ti utang mo. Awan pa'y kwarta tayo. Di ka madanagan, anak ko. Kabalak nga isakad di pa nagbiag tayo. Huwag kaya, agasam man kit di day tilimtag arupak. Make up ang basit at no sana madlaw. Apay, Mami. Mapanak ag trabaho. Awan inted ni dati makwarta. Barang adda nateng amabalin ko ang magatang kan maila ko dita trading center. Sumurutak, Mami.
kadwan ka. Apay anak ka sunglass ka, Linda. Napudot ti panawan. Asino na ita balasang akadwam? Iso da ito ni Marisa. Inauna nga anak ko. Nagsaya atin. Nakita. Amok iti personal. Kasmut la iti kapintas mo. Iti kapintas ti anak mo. Agyaman sir. Anya, sir. Uncle, ti kayat ko ayawag mo kanyak. Nabayag kami nga gayam iti inam. Awan pa'y matinagsangpat anatang. Intayo pa'y agmerienda. Umay ka, Marisa. Umay kan. Nasingput ni Uncle Murudi. Umay ka. Maala, si Kante agorder iti kanin tayo kada uncle mo, anak ko. Wen, Mami. Ijay ka counter nga agorder. Sige, Mami. Dinanog na ka man ang dilakay mo? Problema ti kwarta, Rudy. Allowance dagiti anak ko. Kastamat ti kanandi. Ikang ka. Mabalin ka di matabaybayan kayo. Manuti ka sa pula. Ada kwartak ita. Agyam anak iti tulong mo, Rudy. Nasaya at kaunay ataw. Marisa, naitid ko ka din ti allowance mo, anak ko. Wen, Mami. Mapanak a grocery inton madamdama. Anya ti kayat mo agatangak. Inikan na kaday jay arudi iti kwarta. Saan? Kwartak da ito eh. Nakitak nga nyawatan na ka iti kwarta, Mami. Asino kumati sa baling asitgak nga saan nga iso? Adda ka di relasyon nyo? Awan. Anya ka di asaludsod da ita. Mami, dakas ti makirelasyon iti sabali. No addan asawam. Saan ka di? Ay na anak ko, awan relasyon mi. Agayim kami laeng. Kaya't naklaeng atulungan. Ammo na tirigat tayo. Ala, awate mo da ito allowance mo. Nakagatang kay ti laptop mo? Wen, second hand laeng. Kunak man no awan kwartayo. Inutang ni Mami. O sige, arami dun tanti project ta dito laptop ko. Sige man. Imbag man ta laptop mo pagkaramidan ta iti project ta. Saan amabalin ayawid mo ti babaim dito'y balay? Tapay asaan? Balay ko mat dayto ya. Sige, aramidam day tataidarum ka. Anya? Saan akon abasta aguli maklatan? Jak itulok nga yawid mo dito'y balay ti babaim. Anya pa'y latar aramidan nyo! Pumanaw kayon iti babaim! Pumanaw kayon! Inyawid ni Daddy jay babae na dito'y balay? Wan, idiawan kayo. Ngam pinapanaw ko ida. Anyamatan ni Daddy. Saan na lang aruden nga aramidan dagiti responsibilidad na kasama? Mangyawid pa'y iti babae. Jak itulok nga aramidan na dayta. Uray anyang pa'y iti mapaspasamak. Wan gaya. Kumusta ti laptop mo, anak ko? Us-usar mo't laang. Wan, Mami. Ginatang ni Uncle Murudi dayjay. Kunak no inutang mo. Imbagakan ko na. Kat gimatang mo't adagos. Nasingpot mo't gayam at talaga ni Uncle Rudy. Wan awan bisyo na. Napaggraduan na mo't tandagiti anak na. Balo ka din, Mami? Saan? Si bibiyag pa'y ti asawa na. Kasanan numaamuan ti asawa na at tultulungan na tayo. Amangan numang parnoy iti gulo, Mami. Saan mo't siguro, anak ko? Ayun gayam, inton bigat, saan kayon nga ag-commute kadagiti kakabsat mo? Apay, Mami. Nakagatang iti baro alugan ni Uncle Yu Arudi. Ison ti mangitulod kada kayo ija eskwelaan.
Marisa, apay asan ka ngagtagtagari? Mababainak namin kan ka, Uncle Rudy. Apay atultulungan na kami. Naibagakmatan ka, agayem ko ni Mami. Kasanon numaamuan ti asawam. Nga adatultulungam asabali a tao. Good provider ak iti pamilya, Marisa. Diyak iti baybayan. Isu siguro ti rason no apay nga agtutuloy latta ti panagsangkot ti swerte kanya. Kasi ita, nakagatangak iti brand new alugan ko. Wen nga rod, nagpintas to'y lugan nyo, Uncle. Ne, asidagtan iti universidad apagis iskwilaag. Anyo oras sa malpas ti klase. Ano at oras ko, umay kan tumanan sukunan. Kastamad, dagiti kakabsat mo. Uy, bungga ka, girl. Ada nice car. Anang itulod kan ka itay? Nakita. Lugan ni uncle ko dayjay. Ada uncle mo a rich man? Adamot Ilugan naktuman mat ijay. Wento Iti kasta. Kasla akmat baknang akas kan ka. Mami, anya tinapasamak. Ni Daddy tiniliw ti pulis katimbalod. Taapay. Natiliwan dang aglakla ko iti illegal a droga. Anya? Amangan na saanan ang makarwar ni Daddy iti pagbaludan. Mapantayo bisitahan ni Daddy ijay pagbaludan, anak ko. Apay nga itadaklaan nga umay bisitaan, ha? Saan ka ko mga agungot akas na? Daddy, binisita da ka. Iso asaan arumbang nga agungat ka akas ta? Hoy, Linda, denggam ti ibagakan ka. Anya day ka? Irwardak dito pagbaludan. Mangbiro ka itinalaing nga abogado amang hilaban iti kasok. Diyak kayat ti maibalod. Ammom ka din numano ti bayad ti bagbagam nga abogado. Kasanon ti panagadal dagiti anak na. Nuuna ti bagbagam a panangilaban iti kasong. Kayat mo asawan, baybay anak laang dito pagbaludan. Ammom at adakas ti aglako iti illegal a droga. Ngam apay nginaramid mo. Mano ti pagad-adalak nga anak ta. Oh, sandak ang mabalin abaybay an ditoy. Siyak pailaan ti ama. Isu anasken atulungan dak ang makarwar ditoy. Nabuyak ijay TV, tinapasama ka ni Daddy, Marisa.